Miranda, Bonita Balingit, Tess Manansala and family, Melly and Mark Henry Miranda, Loloy Paras, Susette Lopez and family, Bustos Castro and family, Marlene Bondok, Winnie Cruz, Romeo Catu and family, Leonardo David, Lito and Auring Lopez, Susano and Cynthia and family, Jonel and Tess de los Santos and family, Rene and Wilma Ronquillo and family, Edgar Magdalena Argao, A. Sanchez and L. David and company, Multistyle Specialist Incorporated, Dr. Mark Anthony Sanchez, Lisa Ann Sarmiento, Mr. and Mrs. Ronnie Garcia, Rolando Albano, Jeff and Myrin Dolores and family, Alan and Shirley Castro and family, Robeda Kang, La Puebla, Esteves family, Reynante and Rose Santos, Mr. and Mrs. Hill and Caroline Santos and family, Mr. and Mrs. William Jesusa Santos Perez and family, Mr. and Mrs. Cesario and Paulina Manansala Hernandez and family, Menchu Lozano and family, Chucky Bear and Junie Marie Santos, Tungkab family, Kiles family, Catherine Joyce Musni, Kong family, para kay Thanksgiving birthday ng Nanette Esquiwa at Sister Lydia Miranda. Wedding anniversary di Danilo and Mirna David. Para kay birthday na namang Josephine Cruz and Nicole Santos. Special intention ng Manny and Aricel Nagit and family, Maricris Mandap, Beth Guevara and family, Ferdinand Asuncion, Alexi Lozano, Aleli Lozano, Glenn Hayes Pineda, Idina Lynn Pineda, Catherine Abigail Galang, Kristia Aleli Galang, Mr. and Mrs. Christopher Flores. Excuse me po. Ito pong plate number NET 3826. Pwede ya pong paki-atras sagli ing saken. Salamat po. Para king quick recovery ng Garen Madrigal, Irene Bonus, at Leo Asuncion. At para karing kaladwada di Aurelio and Emiterio, Aaron Guevara, Rogelio Esteves, Rolando Esteves, Romeo Umali, Renato Catu, Edmundo Cunanan, Erlinda Guevara, Sister Sinaida Nakpil OP, Milagros Salonga, Edmundo Cunanan, Benaventura and Consuelo Bondok, Angelo David, Romeo Aquino, Julita Kong, Mariano Kong, Rosalia Manaloto, Ricky David, Dr. Serapin Cristobal Jr., Dr. Nestor Bag-Asit, Luisa Esteves, Lita Kapati, Bienvenido and Constancia Tungkab, Julita Kong, Mariano Kong, Rosalia Manaloto, Ricky David, Angelo David, Romeo Aquino. Special intention dahil naman po ding Kong family members. At para king kaladwa ng Ofelia Rodriguez, at ding sa bilang kaladwa, king purgatorio. Ing katamo pong mass celebrant ngeni, yapin po ing katamong Archbishop Florentino Dong Labarias. Talakad tapo ngenit magkanta, tamong dalita pamuklat.
Kilikinig po ang po ng anak mo ni Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kaya ka, Auntie Maureen, Kalkurang kapatid, metong ang makasentro kimbinan ng talatukinan ng apong Ginoo at mo mapasyag na ng berang San Jose, ampo yung Birhen Maria, ya pinimpamanuki king kaburyana ng apong Ginoo. At ang kaburyana ng apong Ginoo, ya pinikakayap da ng sabla, or what we call the common good, the salvation of all. At metong panagkat na kay kataning kay katampatron, ya pinimakisan metong tamo, kating pamipatuto ng kaburyana ng Diyos. Yes, at pasawag tamo kan San Jose, para bang kanita, kaya kay katampamanuki, kang Jesus, makasadyatang ilele, na ano man itang makasarili tang kaburyan, at duko tamo, kaya kaburyana ng apong Ginoo. Bayit na isunduin kaya katang gagawa na katanda kayo puntahimik sagli, bang kanita kilalanan tamo na makanano takaulaga kaya apong Ginoo. Anak na katamo, kaluguran na katamo, pagtiwala na katamo. At kambiyan na niti, pasyag tayong kaya katang kapanisyan, karetang pamikatagon na tayo pigtiwala ng apong Ginoo, at may nabuta mo, himpamikasala. Ginoo, iking memili kang San Jose, ban matupad ang pangako mo kang Haring David, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo, biren mo San Jose, yang lumingap keka, baka ming mikailimbawa king ganapalugod at kapamintuan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, iking migkalub ka sa pantayanan at kapanayan kang Abraham at kang Jose, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yung Diyos sa may pahin totoo pakaluluan na katamo. At yung pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana kimbiye halanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin damo. Pagpaming mayupaya, pikatiwala mi, indala pagligtas mi, king pamaningat ng San Jose. King saob din kayang panalangin. Manatili sanang susuyo ingke kang iglesia, king kinunang Yeso Kristo. Amay biyat magaring kambe mo at imbanal Espiritu. Meto mo king pangat Diyos, magaman king alangang ka. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. King benging ito, nga naning ginu kang Natan. Puntalan maing talasuyo kong i David, at sabyan mo, king pasabi ko inganti kaniti. Aliwa ika ing mitalakad king templong pitoknangan ko. Potang matena ka at mikutkut, king kutkutan daring makatuwa mo, gawan king ari, ing metong karing anak mong lalaki, at gawan king matatag, ing kayaryano. Yaing mitalakad king templo para kanako, at papanatilyan ke, king kapilan paman, ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatano, at yan naman, ing maging anak ko. Nung mikasalaya, parusan king antimoing pamamarusan no, ning metong atato, king anak ng mikasala. Manatili yung kekang pamilya at yung kekang kayarian. Manatili yung kekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parati kong idalit, o Ginoo, ing lugod mong kukupas, ibalita ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang antiing banwa. Nga nang sinabi, ating kasunduan, agewa ko, king kakong pinili, pengako ko kang David, at alasuyo ko, king ing lahi na, kakuyang papanatilyan, ari kapilan man, at ing kayaryana, eya miwakasan. Kanako sabyano, ika ing tataku at Diyos ko, ika ing talaingat at talapagligtas ko. Parati kang tuparan, ing pangakong binyeko, at ing kasunduan mi, manatiliya. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham at karing lahi na, king ingyato maging bandine. Miyabheya iting pangako, uli
uli na ning pamaminto ng Abraham, king kautusan. Nune, uli na ning meniwalaya at tinggap ning banal ing Diyos. Inya, makatalakhad ing pangako king kasalpantayanan, bang makilala, king ing pangako, metong yang grasya ababyenang alang bayad ning Diyos, at makasadya para karing sablang lahi ng Abraham. Emo karetang maminto king kautusan, nune, pati na karetang ating kasalpantayanan, akalupa ng king Abraham. Tatatayangan i Abraham. Antimoing sasabyaning kasulatan, pepalyarian da kang tatara, ding bakalabansa. Wa, tatatayangan i Abraham. King arapanan ning Diyos, nung kenune binili ing kasalpantayanana, ing Diyos, apasubling me karing mete, at mumutos king pangal to daring bage, esadyang makalto. Agyamang balamo alang kapalyarian itang panenaya ng Abraham, menayaya pamurin at meniwala, at kingantikaniting paralan, milyariyang tatara ding dakalabansa. Antimoing mi pangako keya kanitang misan, ding lahi mo, maging kasing dakaldala ring batuin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayanana, metanggap yang banal, king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ngeni ing mayap a balita. Kapalad daretang king templo mumanok nangan, keka magkantalang kapurian alang kawakasan. Inginuman tabeya ke kayo. At kekan timurin, Pamamasang iba't king maya pabalita. Agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. I Jacob, ya itata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, yaing ima ng Jesus, ang mayayawos Kristo. Antikaniti ing pangabait ng Yesu Kristo. I Mariang imana at Yose, atin ng pamitangwanan kasal. Bayarikwang mi kasal, may yakit king I Maria, mabuktot ne. Iti milyari, king upaya ning banal ay espiritu. Iyose amaging asawa na, metong yang banal ataw. Eneburing
misalbag amarine i Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim, kabang isipan na ing makanyan, pepakit ya kaya king paninap, ing metong ayanghel ning Ginu, nga na, balaws nan meng pakasalan i Maria, uling ing tagdina, milyariya, king kapamilatana ning upaya, ning banal ay espiritu. Ibayit ne ing metong ayanak alalaki, at ausan meng Jesus, uling ya ing magligtas, king balena, king pamikasalana. Iyang migising ya iyose, ti parana, ing utos na, ning anghel, ning Ginu. Ing maya pabalita ning Ginu. Kapurian ke Kao Kristo. Kumusta? Tamo po? Very good, eh? Mayap tamo pa, eh? Mayap tamo pa karanasan, mayap tapa panamdaman. Pero bakit kaya mayap tapa panamdaman? Eh? Kabang yung diesel, siya magkano na po yung diesel? Pa? 70 plus, malya pa yata aking gasolina. Eh? Siyempre, potang mitatas yan, mitatas na mo naman yung aliwang panyalwan. Hintabaya tayang may baban, eh. Ulisali ka kanong 5 pesos o 10 pesos, dati makanyan kembote ngayon, makanya na mo niya may baba. And anyway, joking aside, o ini po yung kakatamong karanasan ng ene. Migigera o ginhera ni ng Russia ng Ukraine, kay bat na ng milyari, mika restrictions keng economic trade, o yan, may apektuan tamongan. Potang ating pamikasala, potang ating kakulangan, may apektuan langan ding dakal. Kaya nga pong Gino naman aliwa. Kaya nga pong Gino, yapining kayang kayapan, buri na may apektuan la ring sabla. At ito makisan metong king kayang plano. Ito makisan metong king kayang kaburian. Maging kasangkapan la king pami palapad na ning kayang kayapan, karing sablang tao. Totoo, naranas tamong kasakitan. Kanya siguro sabihan tamong kumusta kayo, mayap, pero deep within, mayap. Yung tamong mismong panamdaman. Huling, no ka rin kaya miras, ining malilyari ngayon eh. Pandemya, pamanyari. Kay bat, o ini mitatas, yung fuel prices. At aliwapang problema. Kaya benekin, yung kakatamong eleksyon. Po. So, patapis sabihan ng eleksyon, na yung kaya ting matula, uling tinanggap la. Ito namang malungkot, uling tinagon la, pero ela pa tinanggap. Kay ba, teta mo balo, naning malyari. O rin yung kikatang karanasan. Pero yung kutang, busal da rin yung kikatang pigagap, busal da rin yung kikatang karanasan na rin at yung pakayang mangutang at manintun, king kaburianan ni nga pong Gino. Kukutang tamo pa kaya? Nano kaya yung burina ni nga pong Gino? King biyeko, king biyeming pamilya, king kakaming bansa, king yato.
makiramdam tamo pa kaya kayong boses na ni nga pong Ginoo. Nung ini, ingay katang kapagnasan, pantunan, ing kaburyanan ni nga pong Ginoo, maulagaya ining kekatamong pamitipon, para bang kanita, idawan tayong misa, at ipasyag tayong debosyon tamo, at pamanuki, ingalimbawa ng San Jose. Pero palagi ko, nung atsyutake ni, para bang kanita pasawag takang San Jose, patdanay tang milalablav, king Ukraine, I don't know, nung atin niya nga gawa. Ne po, yung maragul na nga gawa para kanako, yapin ng kayang halimbawa. Halimbawa na ning betong at tutuki kang Kristo. Na din king umpisa na ning kakatamong misa at yung tamong kinta. Nanay po yung kinta tamo? Nanay po? Pusanan may krus, kay bat? So, sanong mabayat ing mamusan krus o yung tutuki kang Isus? Pwede kang mamusan krus pero mag-complain ka. Pwede kang mamusan krus at nangkay burimeng ibagsak. Pero nung mamusan kang krus at yung kaya kang tutukyan, yapin ni Kristo, maki makabaldugan niya, yung pamamusan mo. Ulim balo mo, yung kaya kang pupusanan, bunga yung kaya kang pamanuki, yung kaya kang tutukyan. Kasi pwede ka naman magkasakit. Pwede ka naman mamusan krus, pero luway Kristo, yung kaya kang tutukyan. Nuneretang manok kami sa sabong. Pwede yung malyari ita. Mabayat siya. Pero krus ni kayang Isus ita? I don't think so. Papakit na kay katani nga pong Ginoo, maulaga, ing tutuki, ing kaburyana. O yan isang kanong bakit likwane kay katamo yung meto nga panalangin. Na rin kay kakanta tayo papatse misa, ing ikpami. At nga duwan tamo, may pamintuan ing ning kaya ko balo nung pamintuan tayo naman dito sa sabihan tamo ngayon. Ning kaya tamo nakutang na milabas siya yung patingapon, milubya kaya nga pong Ginoo, karing schedule tamo. Dito kaya ang depatan tamo, bunga nala, yung pamanuki, kinga pong Ginoo. Tuturo na katamong San Jose, bilang kayang anak mo naman, at tuturo na katamo king kayang depatan. Metong yang mayap at tao, San Jose, makatuliran niya ka no? Makatuliran. Pero, yung masakit dili, yapin itang potang ing sarili mong buri, kay kayang lilele, baning maglugal, yapin ng kaburyana, ning apong Ginoo. Nindamtamo na makananong inalang right kay balang meto. Pero maging ganap mo itapot ang dalanan nining lalaki kimbale na yung babae. At may kakunuya i Jose. Huling nga ni padela king karelang bale, o ita, mabuktot siya kano. Mabuktot siya. Pero kalugurane i Maria. Ene buring may pakarine. Alang may banggit keng ebanghelyo din damtamo na minisipya hi Jose talagang ot makanyane manining kay ko unfaithful ya nino kaya impekya bayana ene sinabi sa Jose talang may banggit na makanyan yung ebanghelyo naning may natiri pamuring kaya ing lugod na king kayang pinili ene pepaluban ning nanumang negative nuning gewa na namo migleleya. Ene diniborsyo, nung ali pamugande, patende Maria. Nuning kayang nasa maglele niya mo. At nga pong Ginoo, dini naneng malala makabaldugan itang kayang pamaglele. Alwa mo itang maglele, ene tanggapan, nune maglele Jose, ban medinan dalan, yung kaburyana ng Diyos. Sige, tanggapan me, nga naning anghel, at uling ining kay kang tatanggapan, bunga ne,
ni nga pong Ginoo, ni Banal Espiritu. Nakasanting po ining konteksto na ng pangapalyari. Di natangya kaning birhen, anyang king paninap ng Jose. Paninap. At buri kaya pong di nan pansin ni kay katamo. Pilan la pa kaya ring maninap kay katamo. Pilan la pa kaya ring maninap kaya bere ing apong Ginoo. Siguro po rin kaya kayong anak ngini, dengalawang kaya na ka na mag-aral, dengalawa tinok nang nalang. Deng kahit tok nang laki ang pamag-aral, yan naman baro rin pengari. Mila ko na lalog mag-aral. Bakit kaya? May ito nga bunga na nini siguro, ining pandemya. Kasi ang kakapilan nini, makinyan, kay ba't ating pang Ukraine? Nanggawan mo? Mag-pastime na kamo. Puntalan mo na laret ang manok kami sa sabong. Kari na ka magsaya. Ngunang bandang talwi na ang malyari. Dahil aliwa, milalako na la todo pag-asa. Kining ebanghelyong kakatamong dimdam, Jose, dinatangya, ingapong Ginoo kapamila taning anghel, at may kiramdam niya yung boses na ng apong Ginoo. Nanula rin boses sa pakiramdaman tamo, pati ngapon. Siguro po kaya katamo maralas naging cellphone, boses. Kaya, din kaya katamong gadgets. Pero piran la kaya rin manahimik. Manahimik para bang kanita makiramdam kim boses na ning apong Ginoo. At ding makaramdam king boses na ning apong Ginoo, ilapin detang makasadyang makisanmetong king paninap na ning apong Ginoo. Hoy ni impanagkat na kay katamo, ng kay katang patron, ne po, San Jose. Iya, di na siya mo naman, king karanasan na malalagwa. Tiyanay sarili na, para kang Maria, kay bataki na makanyaning milyari. Pero, yung apong ginutinayid ni Achukuken Jose, kayong malilyaring yan. Agkatanda ka, para bang kanita, yung kanakong kayapan, maging maleparan. Uling kanita pang minuna, yan ang implano na ni apong ginuyan. King mumunang pamamasa, pengako na ng Diyos, kan David, datang ingaldo, ing metong karing kang lahi, di nang king authority, di nang king kayupayan na alangang at kapamilatana, tamasan na rin sabla, yung pamagligtas ko. Yan na. At yung pangako na ngayon ni nga pong Ginoo, linto kapamilatana, Kristo. May bayi kang Maria, at tinggap ng Jose, antimong kayang anak. Tirwana niya naman Jose, emo king pamangarpintero, tirwana niya naman Jose, king kayang pamaging mayap papingari, mayap at alatuki ng kaburyanan ng apong Ginoo. Tandaan tamo po, yung Ginoong Jesus ay mo Diyos, tao ya mo naman. At ulin tao ya, may biyasa ya mo naman. At may itong tinuro kayo, yapin Jose. At ito yung pasalamatan tamo kan San Jose. At San Jose naman, yung panagkat na kay katamo, nung talagang pasalamatan niyo ko, nung manwala kayo king biyeko, patutuan niyo muna manini, ining diwa ng biyeko, king biyeyo. O yan, yang hamon na kay katamo. Nandun po, sabi ke, yung kaburyanan ng apong Ginoo, yapin, yung kakayap na rin sabla. O yung amanwanta mo, common good. Panetaya pong darandaman ini, kayong Santa Iglesia, lalong-lalo na ngening daratang eleksyon. Mamili tamong leaders. Leaders na ilang manimuna for the common good.
in politica, ea po marok. Ulitan ko po. In politica, ea marok. Ang giyang ating marok, apamamulitika, enaburisabian, marokya in politika. Kalupa na mo rin sa ken. Mayap la rin sa ken. Uli na ng ating may aksidente, palakotan na lang hindi sa ken. Po, mayap yung politika. At ako makanyang kepo nga kakit yung politika. Kailangan niya yung politika. Huling nung alang, politika, milabulabo tamo po. Yung politika, yung burin sabihin, atin tamongan upaya. Peka malatin tao ang kakaretang peka mansikan atin tamongan upaya. At para mang kanita salese, mika just ordering of society, mamili tamong manimuna. Panibala tamo yung kakatang upaya karela. Bang kanita, ining upayang pigkatiwala ta karela, gamitan da for the common good. That is politics. Yang matsura po tang lalapit la at sasaluan din boto mo, that is bad politics. Nya ini pong kay katam pamitipon ngini, panagkat na mo naman San Jose, kay katamo, tumburitayan tokyan, pantunan tamo yung kakayap da, ding sabla, kay katang gagawan. Mamili tamo, naretang talakad, manimuna, ding matulat masaya, aliwa mo rin katribo da, aliwa mo rin pamilyara, aliwa mo rin kamag-anak at kakaluguran da, nuning sablang bansang Pilipinas. Kanino tapasaw? Kaya nga pong Ginoo. Okay, at suno po siguro kay katamo rin buritang iboto. Pero yung kutang, naning gawa yung sukad ng kaya kong pamagboto. Naning gawa yung sukad. Naning ginamit tamong giya o guide king kaya katamong pamagboto. In TikTok, yung ginamit tayo ta. In survey, yung ginamit tamo ita. Umigunam tamo at ginamit tala din binyen ng guides ng Santa Iglesia. Kasi miyembro na kata ni Santa Iglesia. At kaya kami pantungkulan bilang pari at obispo, dinanda kayong moral guide. Po dapat itampuntala niya apundong, sabihan nyo, apundong, nino pong iboto mi? No. O kaya, nung munta ko ka na, ako among, yung iboto ko, yapin ini. Kasi sinabi na yung among, yung iboto mi. At ating gusabiyang keka. Kinan may among no makananyang miras ketang desisyon na ita. We call that discernment. Mag-discern tam. Pakiramdaman tayo yung boses na ng apong Ginoo. At yung pagnasan tamo, yapin ikakayap da ng sablang tao. Kaniting kakatang misa, adwan tamo, king apong Ginoo, na sana sopa nakatamo. Lalong-lalo na kaniting panahuna ng Kwaresma. Yung panahuna ng Kwaresma, yung rin na sabihan, hinay-hinay ka mo. Po, dahan-dahan sa iyong paglalakbay. Kung hindi, ang iyong buhay ay magiging HWB. Bali po yung HWB? Age, hurry. Mabilis. You're always hurrying. W, worry. Ne? Kakagulo mo ang dyan pang itang balakang power ka rin. Ngayon pa mo, magugulo na ka nung muran bukas. At tingkawaring upaya kanta. Hurry, worry, then be very. Kut-kut da nakakanita. Mabilis sa pamibiyebye. Lent is slow down. Slow down. And try to reflect, doon ka rin niya papunta, imbiyeko.
No kanya papunta imbiyo. At yuko pa kaya, kingapong Ginoo. Opo, taminaliwa na ako dalan. Maybe I'm enjoying, but I have forgotten this is not the way. Pota pong makanano mo kanong asabi na yung metong nga tao talagang matuwang matuani. Nga po, episa sabihin mo yung edad kayo, basta't matuwang matuwang. Pota ka nung atsuya kay ngeran. Ngeran. Kay batinok nang iyo. At kukutang na, papanik ko, titipa ako nga na. Matuwa na kakanitan diyang nano pa yung edad mo. Pero nung atsuka kay ngeran, balo mo, nung yung direksyon ng biya mo, then, yan, yung mas maulaga. Yasad, meron po sigurong ikutang tamo, kanitin pa maglakbe tamo, kanin koresma, no ka rin niya papunta yung betam. Hakit taya mo naman kaya, San Jose, San Eldo. Hakit taya nung mirasta mo, ketang pintalana. Pero labentala, din kay katambi, nung ka rin la makadirect, nung ka rin la papunta. Pangadiyo ko mo naman po, ang buhay kaming pari, bang kanita, besa kami naman magminor, besa kami naman manahimik, besa kami naman migunam, bang kanita lawan ng direksyon, yung kay kaming lalakaran. Huling nanuman, yung kay kaming gagawa na pamaglakbe, sigurado kayo naman may apektuan, kayong kay kaming susuywan. Pakapangadi tayo po yapong Paul. Ulim pa siya yapong Paul. Make left turn niya. Sigurado nga tintuki kay kayo. Pangadi tayo. Pabiyasa yung mag-slow down. Pabiyasa mo ng migunam at maninap kalupan ng San Jose. Para kay kakayap yo. At ikasaplala na ng kakatang parokya. Abeyo ko mo naman po kung kayong pamanalangin. Amen. Amen. Talakad kayo po. Pasyag tayo ngayon, yung kakatamong sa salpantayanan. Sa salpantaya po kay Diyos, pamayapayan to, lila lang kimbanwat yato. At kay Yesu Cristo, anak ng buto ang kinutama. Pengaglig ng upayan ng Banal na Espiritu. Bibay kang Santa Maria Virgen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipapit yung krus, betet, mikut-kut, tinipaya ka rin mete. Kikatual doon sinubli ang mete. Tepete siya banwa, makaluklok, wala ng Diyos, ipangmayupayang tutu. Iba'y ka rin magbalik kaya naman kiti, bano kung ka rin mabiyang pong mga mati. Sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king papatawad rin kasalanan, king pangsubliran niring mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, king lubos mayupaya at alanganggang igpa, ban kapamilya taning saup ng San Jose, akayang piniling ganap, king katungkulan ng metong atuni igpa, king pamaningat king kayang anak, pakiramdaman at pakibatan, king kayakatang kayadwanan. Himbalang aklis, yung pakibat tamo, Ginoo, mamaus keka. Ginoo, mamaus keka. Para king Santa Iglesia, ban kapamilatan ding panalangin ng San Jose, akayang patron, at talapagluwalo ding kayang pamuntok. Manatili lang tapat at talayingat ning mistikong katawa ng Kristo. Ipanalangin ta, king Ginoo. Para ka ring pamuntok ding bansa, maging ulirande sana, ing pamuntok ning banala pamilya ning Nazaret. Agad sa nang gagampanan, ing adwa ning siwala, ring memalen,
antin nung makananong San Jose, agad ng tutuparan, ing kaburyaning Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo. Para ka ring talapagobra at mag-obra, maging mayap at tapatlasan ng talasuyo ning Diyos at ning karelang balen, apagkatiwalan adake ning panyulong king agrikultura at industriya ning kayakatang bansa, ipanalangin ta, king Ginoo. Para kay katamungan, maging talatayid tayo sana at uliran San Jose, sukat ning bieta mo, bata nga pangintulurang mate, Antimoya, karing takdera di Jesus, ilang Maria, at akam tamtamo ing biye, alang angga, ipanalangin ta, king Ginoo. At ngayon po, adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. Hikpa, pagkalumusanan kay kaming kayadwanan, alang-alang kang San Jose, kay kang tapat at talasuyo, kabang pagong susyan miya, iting maligaya ng kapiestan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at akong daon, matanggap yarapan ni Diyos, ipamayupayan tuto. Tanggapanes sa ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamimiglalang, kambe nga lang makapasubaling lugod, kay San Jose, iningat ni kay kanganak, amibay king Birhen Maria,
Asoy doon da nakamansana, king kang altar, kambening dali sa aming puso. Itiadan may kapamilatan ng Kristong ginume, Amen. king ginu, manatili kayo. At keka antimurin. Yat na ilaren puso yun. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, impasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos ng alanganga at lubos mayupaya, ngayon yung parangalan miyay San Jose. Biryan mo, imiyabeya, king nuwa na Birhen Maria Jose, aayasahan mo, king katapatan, banatingig pang lumingap, king balayan, amakayagom, king kayang anak. King kayo payanin banal Espiritu, bait nening Birhen Maria, impakamalan mga anak, at para karela, making malingap yang kapamilatana ning pamanluwalo na. Uli na nita, kambering sablang koro ring anghel karim banwa, daralit ming kekan ligaya. Lain makyabe kami, kingalantok ng dampamami kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tinakapin banaloy pa, ikayong palibataning sablang kabanalan. Uli na nito pagparalumpumi, papanalan mula sana retingayin kang Espiritum, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. Bayan may daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at ipasalamat siya keka. Piraso ni, at binyanin ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at kaninyi. Iting ka na akong katawan, amitawan parang kekay. Makanyan mo naman ang kaibatan ng apunan, kinwani kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At pinyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, indaya ng bayo at alangandang tipan, ami bubu para kayo, at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Kaya ngayon kaganakan may uigpan,
ing kamatayan at paminyubli ng bebe ng anak mo, darawon niya kay ka iting tinapay ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kay ka, ing pepalerian mo kaming matampang talak at kingarapan mo, ban sumuyo kay ka. Papakumbapaming pagamuha mo, kay kaming anisanang nisulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong, ng Banal na Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal mong balayan, ang makalaganap king meto ngayato. Ban mi ganap yo king lugod, kambe ng Francesco ing ke kaming papa, kang Pasiano at Florentino din ke kaming obispo, ding sablang obispo, pari, reliyos at magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning ke kang anak. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling biye at ding sablang mayang una biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayaben ang Maria, king Birhen indo ning Diyos. Kayaben ang San Jose, akayang pakamala na esposo, ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan king kikabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenet kaya, ikpamayupayang tutu, kagam ng Banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alangangga. Kimit mong lugod ay kapasalamatan, mausamungin iking kakatang kalukuran na ipa, at nga tamungan manalangin. Ikawis mo kami o Ginoo king sablang maro, balukon mong pagkalabing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan king kang pakalulo, parati kami mikawis king kasalanan, at miligtas kami king sablang kalikalikan. Kabang manenaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesucristo kay kaming talapangapos.
O Ginoong Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan ko, mabiya ko kay kayo. E mo saan mabalikdan ni kay kaming kasalanan, nanalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kaming iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian, ikang mabibiya at magari, magaman, kingalangan ka. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayungan. At keka antimorin. Pakita mo po ngeni na may kakametong tamong king kapayapan ng Kristo. Payapan po. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng giyato, nalaring mayawis king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ekas nga mano mo, kumayat na ako, spiritual communion. Kaburi ko saning tanggapan da ka, o Gino, king sakramenta lampong pisikal na paralan, dapat uling iti posible, king kasalukuyan na panahon at sitwasyon, paniwalan ko, king kapamilatana ning maglapon ng lugod ning igpa, at ning upaya ning kekang espiritu, ipagkalugme ngening kaorasan, o Ginong Jesus, ing kekang sarili ka na ako, manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal karing kapara kong tao. Ban aluguran ampong asuyuan da ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulo. Amen.
Atin tamo pong second collection bilang saup at suporta tamo king Mother of Good Counsel Seminary. Atin tamo pong second collection bilang saup at suporta tamo ang ting metong nga parokya king Mother of Good Counsel Seminary. Salamat. Manalangin daw mo. Higpaming malugod, king aldo iti, pasiknangan mo kami king kekang sakramento, kabang pagmasusin miya ing kapiesta ng San Jose. Pagluhaluming parati ing kekang iglesia, at ing kekang lugod, ingatan mula ring kalam abinye mo kay kami. Kitiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Lukluko pong pasibayo. Maya pa abak po at happy fiesta kaya katamungan. Palakpakan tayo po kaya katang patulunan iapo San Jose. Mapilan mo pong amanong kapasalamatan. Munang dili po, dakala-dakala salamat karetang sinaupyo at bildog king kaya katamong second collection bilang saup tamo king kaya katamong seminaryo. Bilang metong pong paring makadistino pa king seminaryo, balo ko po yung pamangailangan ng seminaryo, ulim pong dakalya programa, ang pong proyekto king kasalukuyan, yung kaya katamong seminaryo. Inya kailangan po ing sumaw tamo at sumuporta yung kaya katamong seminaryo. O dakal pong dakala salamat kaya tang bildugyo king kaya katamong second collection. Kadwa po, salamat po naman karing sablang mepagal at pinantabe, king kaya katamong nobenaryo, at king kaya katamong pamagmasusi, king kaya katamong kapiestan. Inga pong ginuyan ang balang mablas, king kaya kayong kaya panat ganaka. At katlo po, buri ko pong ipakilala at pasalamatan, dahil kapatid tamong pari, minantabe, kaya katamo, king kapagmasusyan, kaniting banalamisa. Unang dili po, king kaya katamong dating resident deacon, parochial vicar ngeni, king parokya ng San Nicolas, de Tolentino, karin king Makabebe, yamong J. Car Silva. Palakpakan tayo po yamong. Kadwa po, metong karing paring sasaup kay katamo king parokya at akayabe tamo po inyang nobenaryo, yamong Edgar Calma, ing Director of Formation na po ning Pre-College Department ng seminaryo. At ing procurator or finance officer na po ning Mother of Good Counsel Seminary, among Dan Baul. At pariya naman po seminaryo, among EJ Cruz, ing spiritual director ning Philosophy Department. Ating kanako pong kabalen, among Chito Carlos. So, metong niya po kareng retired priest ng Archdiocese. At siyempre, kaya katamong kaluguran na Arsobispo, Yapong Dong, ameni muna kaya katamo kaniting misa.
O among dakal pong dakala salamat king pamamiyayong oras kaniting kapag masusyan bilang parangal king kaya kaming patulunan ni San Jose. At kaya kayo pong parokyanos ng San Jose, buri ko mo pong ipabalo na nabengi po milon sa dia ing kaya katamong bayong Paris Pastoral Plan, makitemang mas malalam a relasyon, mas masigasig a misyon. Ulitan tayo po, mas malalam a relasyon, mas masigasig a misyon. O sana po, anting metong nga parokya, sa upsaup at nabiabeta mong manigobra, bangkanita, king saup ning grasya ning apong Ginoo, mi kakatuparan la rin kay katamong tagimpan anting metong nga parokya. O pasibayo po, dakal pong dakal salamat, at deta pong bisang magpirma, mag-commit kayong sarili da bilang suporta king pamipatupad ning kay katang pastoral plan, maliyari ko pong lumapit keni kaya rin ning misa. Dakal pong dakal salamat. So, pasibay po, muli kong ulitan itang pamipasalamat kay kayo, lalong-lalo na nandun pong may kayo para kayong South kay seminaryo. Pero kambe na po nining sana lakipan niya mo namang panalangin. Po, lalong-lalo na retang pengari kay kayo nating anak. Sabihan nyo kay nga pong Ginoo, ting kong anak lalaki po, Ginoo, kuwanan ming peka best ka rin ng anak mi. Yan naman itang kuwananan po. Ali, nanayawsan pong magpari. Okay? Nagyo tayo kayang gawan nita? Opo. Siguro retang opo, arala lang asawa rin siguro. So, reta pong ating anak O kaya, panguna ka. Ito yung pangadita mo, Ginoo, get the best. Karening, anak ko, ban sumuyo keka. Okay? Uli pong andyan pang masantingin kekatang liturhiya, nung wala nang manalilim pari, o ita. Medyo gawan na niya ang bodega kaninin ng parokya tamo, pada pong wala nang pari. So, misaw tamo na po. At balo ko ating kayong vocations committee keni, nung at pa. Biyaya niya po ita, at lele nyo laretang tuturunan ni nga pong Ginoo na magpari, lele nyo la, pakisabihan nyo la. Diyan pangaliwala sekta. Wala rin makonvert din. Okay? Okay po? And then, pasalamat ko, kening kaya kayong gewa, kening mission vision. Ating sigurong asa ko, balambale, medinan lang makakwadro kanini. Nung ipamiyabi kayong plano yu ita. Banta, aldoldo, manggit kayong metong oras, time, na basa niya nga nagnanagnita, bangkanita, makay kayo, ma-memorize siya. Mag-donate ko pong panyaling frame. Mag-donate ko kapon, Paul. I-donate ko na rin ka na. Donate ko po rin stipend ko. Panyaling frame. So, magpirma ko po ito. Palagay ko, andyan rin kay seminaryo, ulisakop na lang apong Paul, magpirmala naman ka rin. Pirmala, dinanla naman maka-frame. So, maya po oras kay ka, apong Paul, palakpakan tayo po, apong Paul. Talakad na po. Ingkinuman tabi kay kayo. At kaya ka ang timurin. At may Panginoon Diyos, bendisyonan na kayo nga ni Pa, ampon ni anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Umeta ng ngeni, king kapayapan, at tukyan tayong alimbawa na ng kakatampatron ni San Jose. Salamat King Diyos. Happy Fiesta po kay Katamungan.